chi bai ole October ni somni pathum ni lai ni sang ni somni pali dam takin kanu thleng le ta a khir tu le ngai thatu zong zong te in zawai in du sangna sang ber kan hlana chu Indian Army Assam Rifle le Manipur Police te ba ka security force dang ta chuan Manipur a ral thuam song pani silai mu le manro dang te an man ti Indian Army thu chuwa chuan ata lang official thu chuwa chuan Indian Army Assam Rifle Manipur Police le Security Force dang te hian Manipura tlang ram le phaya te ral thuam zon bei pui an thak reng ti an ta langa an tho ho na a thata wangin heng ral thuam te hi karma sa khan an man le theita ni in an soi October di som panga sang ni som ni pali khan Indian Army hian Manipur Police te tho puin leirong thel pitra Thobal district a AK-56 rifle pakhat SLR pakhat carbine machine gun pakhat single barrel rifle pakhat pistol grenade silai mu le ral thuam siam na man ro dang te an man October ni so paruk sang ni somni palia Assam Rifle le Manipur Police te hian Kanan Veng Village Churachandpur district a .303 rifle pakhat single barrel rifle panga 9mm pistol pakhat silai mu le ral thuam siam na man ruate an man chuak to bok an ral thuam man te hi police te kota an hlan ngal zelani tual chhum boina thleng mek ti ria boruak tha le buan om theina turin security force te hian joint operation hi an nei ni beipui an thlangna an hlotlin ba ka tual chhung mi te zinga po an mani rin ngam an tu chho mek zel bok rangka chak tol ruk tum nia rin hlel mi pani chu Imphal Airport Manipura thotani khan man ania an kutatang hian rangka chak an man sakhi regional market a cheng nuai somli pali hu atling heng mi pani te hi Central Industrial Security Force CISF le Custom Division Infala Anti-Smuggling Unit te tangkopin an man ania intelligence atanga thu an don bozuin Guwahati an pantur Indigo flight achuan an tum chu an man ta ani security check an neina gold chain pani gram zaruk somni pathum point panga pani arit an han bagage an thuruk chu an man tel sak an mi man te hi Laurembam Ramanandam Mangan le Kasetram Gulsom Meitei Imphal West District Irosemba a cheng te ania Custom Act 1962 manga thu boi sim sak ngal ani an rakachak man le an mani hi Custom Division Imphal kota chui zui turin an hlan ngal bok Manipura Jiribam District a Nungkhal area Hilgat Gram Panchayat Pradhan L Somerendro a farmhouse pani chu helpol ten an hal sakti police ten an soi hemi ma inrini jing khan Halloween Orobeka police station huam chunga khua an beibok security force te chuan farmhouse hal ani chungchang hi an chui zui mek ani he boina hi New Delhi a meitei le kuki MLA ten tual chhum boina thleng mek chungchang inremna thu soitura inbiangna an nei ma loka thleng ania nikum mei atanga Imphal Valley a cheng meitei le tlang rama cheng kuki te inkara boina chuak kai hnoya hian mi zani chuangin nunna an chan towa mi singtelin chena in an chhuasan to bok Jiribam district khi azau thokata wangin Imphal Valley a boina thlen tamna ber ani thina mase kumin zun thla lo nei tu pakhat ruang an charatagin boina hi apun lun chota ni boina chuak awang hian mi sang chuangin an chena in an chhuasana relief camp an omekani Central Security Force le Manipur Police tangkop chuan kum khat liam ta tanga helpol poi khoina zonga che thinna a inham hnoi mi som paruk ta chu tha an ni thu an soi Manipur Police 133 Rising Day hria rengna an manna helpol te chena le rui hlo zor an do dan chungchang thu chhuwa hi an siamani kum khat liam ta tang khan helpol laka police te hian case zasari sobruk pani an lo ziak towa helpol zinga mi zani somkua pakhat manin ral thuam sang khat chuang an lo man to bok boina kalme ka hian police te chuan opium china mun akar zaruk somnga pakhat zau an ti chetowa Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act NDPS nuaya khesom kwa pasari zialu ni to in rihlo zuar mi za pakwa an man to bokani
security operation an nei pialama hian Manipur police te hian blood donation camp First Manipur Rifle banquet hela an bo sai boka heta hian police somni pariaten thi sen an pe ni remna le muana ken ko ani theidan mini marathon chu Bisnupur le Churachandpur district an hoi hot boka thupuitan run for peace tian mang mi za chuang atelin heng jinga hian police CAPF army le tual chung thalai te an telani tunlai khovel mit phukna Middle East Israel buena lam hoi vele thung tengo Israel sipai te chuan Lebanon helpol Hezbollah chuan Beirut khopuya Al Sahel Hospital nuaya bunker an siama poisa tam tham tak le rangkachak an thukru ni na soi an thil mu chu hi US dollar makta duai zanga huzet ani ti an soi he thu hi Israel sipai thu puang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan soin Israel intelligence ten kum engoma chen an chuya tanga an hriat ani thuan soya hospital nuaya bunker hi Israel sipai ten an tha tak Hezbollah huai tu lui Sayat Hassan Nasrallah siam ani thu soin hunrei tak akhosak theina turatana alo duan ania Hagari chuan he bunker thalak le video te po atilanga ma se Israel chuan hospital nuaya bunker siam hi bei atum lo ni in atalang Hagari chuan Lebanon official te chu he mun en fiatul le Hezbollah laka action la turin aphuta Lebanon sarkar thunei tu te le international organization te hena heng sum te hi Hezbollah te firfia ka chena le Israel beina tura anman rem tilo turin kangena ni ati Israel Defense Force IDF chuan Hezbollah baka Palestinian firfia pol Hamas te chu hospital school le mun poimo dang te chu anral thuam thuru na atan le biru na atana mang thina alo pu photo ani Lebanon mi pui le Iran sarkar chu Hezbollah ten sum an muna pui ber panni anni thu soin Hagari chuan Iran atang hian Syria kaltangin Lebanon a rangkachak le sum hi an thon thi ni na soi Lebanon Syria Yemen le Turkey a Hezbollah hian factory nein hengte hi an pol sum lak luna pakhat tan an mangani ati Beirut Hospital nuaya bunker an mu chu building dang pani nen in point hi luna le chuana tana an man thu Hagari chuan soi Lebanon mi puite hena helpol in hospital nuai chu sum an chekna hmuna tana man phal saklo turang enin Israel chuan civil mi te abeilowa Iran thlop helpol te abeyani ati hemi rual hian heng helte hian Israel an beina Lebanon civil mi te chu in phena tan an mang thin in a soibok soilan ta kangkhan Israel Defense Force IDF chuan Hamas firfiak pol ho tu an kalum tak Yahya Sinwar biruk na leivera puisa fai tam tham tak an muchuak tian soi Sinwar hi akhosanwam hle ti ria chu ani bok Sinwar thinua IDF chuan Gaza Stripa khan yanisa leivera Sinwar khosakna hmuna thilom te puang zarin a khumbola chuara puisa fai tam tham tak amu ani baka UN food ration inti faina man ruwa sang ral thuam dang te oma video footage atanga alandanin IDF 10 an beima khan Sinwar hi achung te nen Rafa a leiver danga an lo tlan chia an tlan chiat laya anupui bek ken po Hermes Birkin handbag US dollar si thum sang ni man zetani Yahya Sinwar hi October ni sari sang ni somni pathuma Hamas ten Israel an beituma abul tum tu le arel tu bernia soyania khan yanisa leiver a omna tagin thupek te asiam thin IDF chuan a biru na mua hian chaukat thata komin United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugee UNRWA nena tangin eitur adon te ache kholani anti heian Gaza mi puite nena chomdo na pek thin Hamas hovin an lo pot peng chin ne puna om thin po aron chok ho thar le ta ni eitur in che khol ba ka bathroom engomo zan le sowar thlengin bangkara hian awma Sinwar hi amimala mantu sowar po anei telani heng ba ka hian ral thuam silai le amu ba ka puak thei thil engoma zan mu ani bok
Rafah leiver lama atlan chian nuwa IDF hian sinuar hi intelligence le DNA sample atangin an chui zuya leiver pakata a DNA hi tisu pakata an chara heta tang hian a biru na mun ni an chui chuak theita ani October ni som paruk sang ni som ni pali khan Bislamak Brigade Israel sipaiten sinuar hi an kap hluma ma se puangzar mai lovin an fin fian newa a thi thu hi kano talan tawngin an puangzar ta chawani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran thlop Lebanon helpol Hezbollah chuan thatumin siasera khua a in chu drone mangin an beiti soi ma se heti lai hian ina an omlo ti soi bok Prime Minister Netanyahu chuan he thil thleng chung changa hian thu chua siamin Iran thlop Hezbollah chuan kele kanupui min tha an tum chu an ti sual lian takani ti ina soi Israel mi tupo ti na tum an om chuan aman an tel zel don ani ti in Iran le Hezbollah chu avau zui ngal bok Hezbollah chuan Netanyahu chena in bei chu an hriat pui lo ti in an soya ma se inrini zan khan Irana United Nations Mission chuan Hezbollah thil ti ngei ani thuan soi Israel sipai thu puang tu Real Admiral Hagari chuan drone hian Prime Minister be atum ngei ti in siasera a anin chu a fu ni na soi siasera hi Hezbollah howin an be fo Haifa kho pui chimlam kilometer somni vela hla a omani Hezbollah in drone manga Israel Prime Minister chena in an be nu khan Israel chuan Beirut chimlama voini air strike anei to Israel sipaite chuan be pui an thlang ma hian an be na mun tur huam chunga civil mi cheng ta chu in thiar chuak turin alo hriat tir lokani Lebanon National News Agency chuan an hmelma Israel thlo theina te chuan Beirut chimlam dai chu voini an beiti soin pakhat hian harek khrai ka civil mi te chena building a fu ni na ta langa heti la hian Israel chuan Hezbollah command center a lein hnuaya ral thu ban dana mun te an ka fu ni nan soi thung Lebanon chimlam an beina Hezbollah hel pathum an ka hlum thu an ta lang bok